Chilo ni dong ni sapshi dagu be che somnin phemi dikzu gi khoti wo jagar gi gesa dilir tenshi chebe jagar gelji tine khangtu ninthang somring phegi thude the spirit of Tibet shebashik phemi dikzu gi si kyong pebasri choki oche nang somwa thang nin som gi jego the ring mixe gi phegi rikshong da chulu zenju phemi ne dang ji gi korla khoto pelju thang thakpar phegi juzel temde tha pedep sontem phedan de gi longye riksi phu Pyoge serik demtun, teshi pyoge narab loju dan chapsi chigi nedun damin tola kebe trolling so khoti yobaridu. Thari nyin thangpyo jushini, relevance of Tibet to India past, present and future she, pakpyo nyi ki deda mao, thandasum ki delam to, pyomi dikzu ki sikyong pepasring cho thang, jagar gyatso ki kusab surba, dilip sinala, Pyorik by Chekeba, Cloudy Arbila thang, jagar ki maktoin lomnyer tene khan ki nyedun pa thang, makji surba Vinod Patiala, jene, songshe nang songwa thang, kapter pyomi dikzu ki sikyong pepasring cho ki, pyoge narab ki loju thang, yana shung ki thanda jalgab changmar, pyoge yana ki chashe yinba, she gyobe gyulma chigyo ba the, pyoge yana ki chashe yinba khungi chimtun khanya mebe genki yinba, selbor she totu ba ma se. Yanani, Demba Hana and Killian Machabata, Gagagi Nam to Long Yu Jet Song Chung. Always be lasting, so that is why we need to focus more on non-violence. Yang Jagar Geltoki Kutsap Surba Dilip Sina Lagi. India and Tibet. Pöni Jagar ki Kimse Gelkap Chishu Tang, Shidishu Shigim Batang, Pötan Jagar ki Jawateni, Narabne, Nangshuda, Sansam ki Jawashi, Chagio Batang, Pötan Jagar ki Sansam Tela, Jagarna ki Sansam Mibebe, Regushu Nangsong. Was in India was itself a hostile act. Jagar ki Maktoin Lomnyer Tine Khan ki Nyeden Pata, Makchi Surpa Vinod Patia Laki Janagi Tun Ringbu Sichu Tingi Yukang, Teyam to Tunyu Loju Teta, Tingji to Chiba So, Chungi Yube, Mansu Jisam Shena Tei Segi Rawa Pegu Yube Kor Dijo Nang Song. Yang Song She Te Nang, Perik Be Chekeba, Cloudy Arbi Laki. Puni Rangzengi Jagabji in Baselpur Dunche, Pegi Namyo Satatene, Teta Nyam to Dijo Shipsa Janang Song. Chilo yudong nisapshi dagu be che shi ni jagar gesa dilir ten shi che be gelji tene kantu so shimbe pyogi tidun ki nin nipa de chagi yobe nin nipe to gyabje kalyon tisur samdorin buchi cho ne digi gi korla kalop zel nang we nang kong ki digi ngomani dungye ki jo min jo watang dungye ngomani sem gi kherso da samle kherso la tene chongbale lubyo de thang da dewa meba ma se digi che wala nga chu thongmar dungye ki gyu cho ship che de Dungye ki zawe gyute bangyo ba yin she song watan za mi thamje ki dewa de batang mi de wata dungye mi de ba chik song yin ba ma se an chu digi ki che do rangi ki chajo la cheba to gyo ba re che kalop sel nang ze song dini kongru tang tang su chewa khani yong gu yeme ki jungsa tang genti khawar tu yoba di che shi ta ta she chebe tablam shi yin dini chushi chimbu shi re kongru da shinani Mila medewa chumbe chungkong yin. Anger is a cause of discomfort. Fear is the cause of discomfort and unhappiness. Think there pyogi tudun godi nang we mi yuni. Pyogi nedang te gelji to ngozhe chegyobe nedang chechin shik zinbe to. Pyodun to tona yuken namla tona sarba yongju rewa tang. Thakbar pyogi ne tsui te jagar mimang chui kento tobe rewa yu che. Diga longting kang la song chu. Adi nang lo la tanda na ta ani timong gi tanda pyogi rikshung ta de gi to na zobu to ne ge ji ma jaga mimang la ma sibu shue gi ne ta chag yu re shi yi. Ta dari gi shu go ju zo di pyogi ne ta di ge ji dang la she go di ma zo gi ta 지 고급 주고에디 계시부지 통구요래 야가 계속 늘리 인바이네게 니동 쪽게네 시제들이보도 아니 벽이 되된 순주 슈 메디 잠발라 한 다른데 야 순주지 나와 로 주스셔라 순주 슈웨나 디트는 야 벽이 그대로 돌아 안 나기 도나 유냐 있는데 그대로 도나 싸워 그냥 찍게 두에기 먼저 잡아 상부시 중요하다 에샤 라롱딩 칸기 딜리산에 설교 바든지 Thardoe ne nyedi shigyu